Rukiriro ruthongi uju ni neema ya Mungu na kwithirwa akwendete na akwenderete na agikwa kanya kangi ukara ukirepenta imawiya jaria uthithitie ukara ukirepenta igita rionthe ni mwathani uria utwendaira na gutwigirwa kiao twitwinthe na inkumucokeria nkatho rietwa mbeta wa purity nguta na arua ni gospel friday ira turungamanaga na zaburi imwe na kenda tumbi guciebaniria na kirira kia baria beagia na baria betaira njirene cia baria bayagia na baria bogaeria kugira meia na kinya baria bathumbanagia gukara gikaruni kia baria bathumbanagia so rukirirwa na ruo gategera inu wathumbia na ro gukari we LONA kagwe we turathumbia otewe and so inu wathumbia inya kethira utathumbia na kanywa gaku inu othuganiria bwe so tukara tukirira nyuntu guti muntu o mwega anthigurune je nyuntu mande kuija kuga uria uteagia ni guciaeria aciairagia and so muntu tauni karakangi nkuga mwathani ndekera nyuntu bwa weia nkarakithia weia igita rionthe ndimweia na mwathani agacoka atwira kegwa wona we righteous it's like tata drug na ngagukaribisha sana kiri mubango ja gospel friday ara tuketha tukiarairia mantu jegie kuchwa mwathani kurio we ima wega jeku tonaga kurio we nduki mbithi nuntu para bengi bauga mbetetere mukure riu nai ngomba gwita ngwataniro fellowship but utumbi kuthokaria umwe na maybe LONA kana muntu ungi uria wonokere mbere ku nyuntu bwai atumire maromba ja future kitambo 10 years ago na atumire maromba jawe kana tankuga na atumire maromba jawe o igitene riu and so ogwe na ndire wa jojo irio na ndwejete kana ri wa mwekuru irio wejete kwina mawega ja gucwa Murungu thaici ntira uga kwithirwa ira sima wono kenyuntu mwathani inyate kwirita lazima auga uria kiri maandiko rionthe lakini mbere twambiri kwaria ato mpobe kuthangi karibisha LONA karibu sana LONA thank you so much na othongi na umete thank you na umete kwina yera direga thank you so much kimutegeri marietu LONA KINYA imponoki nimbendete mwathani rukirirwa na arua mbugi Wega nuntu bwa Ngai nya guntethia komba gukinyaja nkuruki ngucokeria mwathani nkatho inya nuntu bwa purity gumpa kanya kujaja thank you so much for invitation purity it's a privilege na igintu gikinene giocokeria Ngai nkatho inkumwiri Wega tiambui mono nkuruki bangi hindi kiao kiawe kinganite na rukirirwa na arua inkuga mwathani no mwega na imwitikikwa kinya gutwita tukethirana na arua na tukomba kwaria jara tukwariria mawega ja kwithirwa tuchwite mwathani kurio kwi mapema sana na ambugi Wega nyano ntuba weru TV kwithirwa iri aja kenda tumba kuona kanya ga kwaraniria bangi na kwirwa na kwa empowered thank you purity exactly LONA mbitha nkuthurite we wa kurungamira a youth nuntu integerete mitire kundona mwathani umbiti kuthwagi kwa grace mwanya iria umbi kwithirwa kiariria ntu bara bari babethi nuntu bakwithirwa Murungu gotumaira ntu we are spirits gitumi kia mbithirwa ndia Murungu ije na gitumi kia gwethirwa ore Murungu ije and so ndingienda twaririe mantu jaja youth na young generation na generation uria itite zaidi nikienda tukombi kutha tugitetheka kwina ntu bejete rwira bakwenda gutuchinda indi nyuntu mwathani atichinda wana ruteto rwawe rwiri rugatura forever and ever tijeketha kuigua ntu baba kwithira bakiritana na nyeketha ige TikTok mitandao ni mwanya mantu ja awakening kana to be awoke ki spiritual life yao ibaku believe in universe ibaku believe in moon bangi bagambire kurita ngochi antu igitenere moon kona mtu okirite Pera ane ombethereta kao merukire oitete kwa bundu moon ati mbetete kwariria moon karioga wona karioga no kariria you know antu bakwambiria kwa arogi batikumenya
and ende mwathani aria mona bautu ndingenda twarire young generation nto thaici irona nde kukuthuka puru antu bakuragana amantu ja mwathani but you have a freedom at Christianity in geto ikirete ogwa yes nyuntu bo mwanki jura ja Kenya ketha Murungu na tombere ni kitonto agutwira agatwiria such questions are there na ndengena twarire mantu ja Wega bo guchwa Murungu koro nikenda confusion irereo yombi kwithirwa ikithira and so ikwitha kuna disadvantages imwe rira wachwa Murungu the disadvantages no challenges imwe iria chithera wachirio iria changamoto ndo nauliza iria chithera gwachirio kiri muntu mwithe guchwa Murungu kurio na nicho iriku okay mbuge purity ke muntu wonde nthigurune wetha u munene wetha u munini ambuge gintu kiragie gia gitumi na kia maana mono muturire ne jo muntu wonde ikwithirwa ina relationship na Murungu kwithirwa wina yani kwithirwa ujo witikirite mwathani emu muonokia wa nkoro na emu mutongorio maisha jaku njira ikuga ikuonoka na kwenda Murungu na kuga kwenda Murungu wonokio boija ta personal level muntu kiawe utiomba wonokio bwa mami okubutumba gwita ngugi ki uturo bwaku na uturo bwa baba okubuwonokio bwawe butumba gwita ngugi na nde ikumanisha ugwerera wetikirire mwathani ndene nkoro eku amonokia kumira unio ajukirio uturo bwaku ambirio gutongeria ayewe na nde rira wonoka kwi mawega ja maingi jarajeranaia ende ganchokia kiuria giaku gia kumburi ima challenges ikari umba kuonoka ugatirima nacio na ima baraba ingi tuonokaga wakinya ntu amo ukethirwa nandi uta prepared uta bangi wirwa wonoka atingaranti mantu jakabona jagetania na jagakara bwega itambarari jatea tambarari kumanisha rira wonoka withairwo ku declare war ndoa withairwo nandi ukwira kirundu nthiguru the other kingdom kingdom wenkoma withairwo ukumira nandi war no ntuino tugire mwathani atureta werune nandi withairwo ku declare ndoa nandi na aria indoa nandi rira wonokere indoa teti baraba ingi tuonoka mearira ukwirwa atumiria bagutunjira bakwira njo wone mawega ja mwathani wonoka ende ati kwira umenye weta wonoka ko declare wo yes kwina mawega ja maingi lakini challenge sirio number 1 challenge ankwire purira wonoka me akwithera waitenga na ndiguru na kwithera oregana na mantu ja ndiguru na nde barato wonoka ukare go nyindiguru na ndio wote kumanisha ega kumena ukamenwa ne antu ukarwa ne antu ukanyororwa wiro nandi tega no kumonokere imbi wone na kio wote kona guzorota anga yani kwigintu kiza na yana kuonoka yani antu bona ugwe wonokere kwe mantu jamoja tibati ukwijira we challenges utibati kuona lakini ambugerera pure wonoka no monka gukethirwa kwina mantu ups and downs because after all uwe binadamu kira wina kio kotonyithwa kiria mwingi ekirundwa mwathani kwithirwa endene ku wona uteithio bo kirundwa mwathani tikumanisha uwe te binadamu we binadamu lakini kwina mwanya jo akuna nthiguru igitariu na ndi challenges ira tutirima nacio ukamenwa ne antu bakakwaria bagakwaria au iro nandi bambairia kumonita maisha jaku step iro gwita ukithithia gonto jo bare au ibakwenda kumenya imbi ibakwa announce everywhere no ntogwa no kyote bati kwithoro kario jo number 2 no ithairwa wina gintu gitawa resistance kupingwa because owerera weta kiri antu bare bandi gurume ibo amenyanirite na shore bare buteonoki mboeta kuna na kuna lakini ndirawonoka itikiri ukethirana na kurigirwa kunene muno no ntubwai me kirundu biri ibigo contradict ibi kuregana ugwe na bobo teba mweburu na ndene nyoreo iba kuigwa ugwe kwina mwanya jo no ugwe nabo na ndira ugwe kiuthura none kiao they are not safe na ndiko manisha ugwe kwi resistance kurigirwa na ugwe nkoma aka make sure ugwe utino ugakinya no ntu ate kwenda wona ni okumi burabo mwathani mere ari onde mwathani atwakanya tuonoka
kambuge gintu kia mbere ki utethio buranga ya tute advantage moira wono kamwathani tweja wa Holy Spirit kirunduro mwathani eja ndene etwa kamutethia na ndi kwe mantu thithaia jateja kawaida jana nthuki enu yomba kwithirwa eja rema kwe inya divine grace ijaga ni uno tuketha kwe muyuthi mwathani ura wonoki mwathani akamwa grace ya kuromba nkuru kinya ya antu baba kurunguru kiewe nontu kwina divine grace ira ithero endene ku yuthi bainjia kuba kingangana kuromba kana antu bantukie kuba kingangana kuromba ugako kuromba kweja automatic ani iteginto mba ikuthoki yo kwinyiria gitu yo kwinyiria nonto thaimwe anyway azo urero kwithoki ari manto marombe kwero nonto insemene nantu baba ingi baba bakiuga kuromba gitarira ja it's hard nonto bakwithirwa ota take time ekuna murungu oromba for that long kana withirwa kiromba egitare on the mwanka spirit ekwi rise into another level kwena gintu kingi ntakugita na tatumbi ku deal na youth baba ingi bara betha bakembo na bara bethimune kwa mbuge na arua I might post someone akaraja maybe in tongues I can nombe tronke posta mtu agituma area na katonyera in tongues yani kwaria na megambo megania na ukona mtu akuria a very funny question that nukono jo youth na young not muchoka not mwarebu ntu nukona atire nderore na wale na where you are a mad person natumba akakuria natumba ikuthikira such people these people are lying to us abo kama mbeta nyontu kuragire prophet ba borongo anyway abo kama mbeta antu baba na tumbi ku watch mtu akera in tongues no tetheke you know why you're very serious spiritually na kona like jaimantu za chungu jere so how do you deal with such people rira mtu akona jaka ukuma ndonyo ntu thaimo nyama ndiko jogite wonoke kiri mtu retonoki iwa so yes no to biko chokiri mtu re wa ote spiritual such a comment nonto atere wa still akona jaka konduma na nokwa no ki still akera na such how do you deal with such people hambuge atiri manto ja kirundu chamenya wane antu begi kirundu spiritual things are dealt by spirit people ogwe kwaria kuria kwa tongues no kuelewa no ntugo in the spirit na ambuge te kumaanisha bara bonde bara ya in tongues bonde abe na umurungu ndeni yao kwe ingeti titia gufeka na kwe bange buga mtu agociari pia no kere ya beri kwa in tongues na ndina nacho kere kaire ndenge still tongues ida cha yes so na kotiendere yes ena ka grace karaga tongues still atatauma lakini ambuge no kuona rira wae wa tongues Holy Spirit ethairo akwete tongues na we mtu we in the true spirit of God we na kirundu kiama wa mwathani kinya wo spirit kuni ni bati gutethia ko discern tongues mtu wa kwaria chori itiama kana titiama menya most of the times rira wege kirundu yes age kirundu rira kuromba purity oketho wege kirundu nkari in tongues most of the time niga wa tongues ira mtu ra kwaria na we not kuona yes because we no ba be in the spirit nataka boromba are butiromba amwe lakini nonto wege kirundu na we kirundu kiragia kumenya mtu no chizi kirundu kiri kwari ende ugwetho wege ankomano iwo kwaria jatia kumenya bwinde bwino lakini wethera we kirundu kuno murungu na mtu uria ugwa tongues ira ngai na gutethaia ku design so ke baraba moka mtu akambiria kuganga kwaria tongues na ateanga anajua vile anasema na mtu akamoka oni we gintu kimwe ntitene purity oni ndachirire maisha ne jako ntikaromok the servant of God mtu oni ntizeni no ntiziara magano jaona murungu wao jari na anointing ire riguru ria ntizeni mantu za antu ba murungu ntiharairia lakini for such people romba gukuria na atia mtu akwaria kana kwaria na nini etiaba guchiethio or something mtu akejo kuria kiuria ja kiu purity kwebera gutonya thina mukirire
mwire kana mwire uguo kumenya ibu uma bwaku lakini onde na uma bwako kenda nkwira no ngutethia na nkwire ukamwira unanona lakini kwe mtoro ngiweza arrogant kwende nyombera angambia aba baguciethia or something kwe bagutonya mantune jamwe kukiraira mtu kamwira ugo no kumea uma bo wina bu ibu uma bwaku no to yet mtora ke mundu no tikia kumenya na arenda wowe gutonyithia ki discussion ire can grieve your spirit igagutuma wowe wiwe buthuku kana oratha gakwenda kumanipulate yani guchange akiri kwa kuonia wowe kira witikitie ikiorongo mea onimbizira ronde twaromba no tonye in spirit no carry in tongues ninya ugatewe thero wizimbi ukuga lakini twetha twimenya kwa business to go transact kwa manto jako thithika ge spirit wethera kwa still for no to experience wethera kwa kenda kugontu kwen maromba wetha okirombaga no jethaira wajenderete kirundu aka take over no wethera ankorombera maybe our family nimbije my mind kiri mtoro wethera akiura yana tankinya manto jakewa so your mind is already nuije nderombera my family na ndiruga family kwa otemundu keja atonye I put on an armor of this I put on an armor of that one ukiuga mewenge the spirit and I take over kutoka hapo na nde it is all about your family but utemenya nyabinge kirundu agukurombera about it so kire mwere tuteta na yana kirundu na kirundu getumbi gwetania mwere and so kire para bethera abakiura ya such questions they are very irritating anyway nyeketha no te kuchokerwa na boe if you're not understanding kimanto ja spiritual warfare tigana najo they will ugakaroge okay unauthi ministers unauthi your pastor manto ja kathuka okay wega pa guchwa Murungu Kuurio ama wega ja guchwa Murungu Kuurio ijeko wow ambuge pure nire kuma ndikumenya mwathana ndamwenda ndanamuitikiria nkoro nekwa tekumaanisha tikanda mbethiritwo ndi a perfect being tiambethiritwo ndi muntu mwega muno kana ndi muraika lakini ambuge kuma ndikumenya Murungu kwina mawega cha maingi muno na timbuga imawega etika ja kuona ngari mawega ja nyomba cha kugura manyomba ombi te mawega jo tukwariri ande mawega jau mawega jara kintu kira mbuga is the key thing kuma ndikwenda Murungu na ndamumenya the key thing kira mbuga is the best and the most igintu kira kia advantage ira nene ni iwega burabu nene burabu nene kodwa ndina relationship na Murungu yani kodwa tu ina relationship uje kuna yule atanitetea yes hata ukinipiga muchore yani mtu yani relationship eu kwithura ugwe nawe bugiusiana ndene uturo bwaku yani ukimenya uturo ne bwaku wina mtumba kumatukira ara wije ataili litapita yani umtubobo ndamunenkeria akomba ndoachi yakwa no rujaga me Biblia yugarira twamwitikiria atwitite sons to kwethwa sons of God uro confessor na getikiria kuonoka aethawa mwana wa Murungu na ndi ugo wina father already ugo iron kwenda kwira you are son na servant two different people very ugo no withiro we a servant me arira mwathani atumba we a servant but kwina mwanya servant na son kwe privilege kwe mawega son yona nkrukie a servant na ndirira ugo wetikiria kwa daughter na son yo Murungu that ship ya father na daughter na father na son yani is very different and very powerful nyonto bakwethira kinya okemwetie you're not straining you're not struggling you're not yani akoete bionthe izo rampo megota ke my dad thai nkamwira ngeta straight to ke wente karai ko guchwa protocol ira kuruka na marieto ajara jamane ura nkoria LONA nkwando mbaririria kiri mzee oketha we like direct yes otekara ikuganga anchwe muraika sijui Gabrieli ate akambugere no you're going straight na Murungu matuja weza ikagwa rwe oh my God it's a good thing
That's a relationship. What do you get from that? No, I'm not understanding. Nande relationship. Relationship we more than that is the main thing. Ndirawonoka nochwa Murungu mapema nuona that relationship. Na relationship we kwa bantu iko ejaga. Number 1 peace. Very. Yani kwethireja purity na kumwenda Murungu na kumuchwa. Nukwana rera nthiguru antu banthiguru bakwina thinezi te atutiona thina iciijana no mbugire twi anadamu no monka tukurukire jara muntu nthiguru akurukaira no monka wage mbeca no monka ngugithire no monka mantu mana no monka inya marriage kwinaine na mantu amaingi, lakini the moment egitariria wona Murungu no muchori oku kwithirizaga nwijo gwe kwe muntu wina bio atena uhusiano na Murungu ende atithirie nkoro lakini ogwe ura wamenya Murungu no mwitikira ebaboku no muchwa no muona kwithiriza kinya rero tena gintu no kumenya nama ndina baba ugampa kinya rero kuona gutena njira no nturira ugenere relationship na Murungu na gwitanaga gukurukira ruteto rwawe ukamenya kinya thante na kyo thaici mwathani na tumanjira na thitha ya njira aragutena njira na ndi kwithirizaga na Biblia yugaga mwathani atweja thiri cia nkoro cietu na ndi kumaanisha riro tachwa Murungu utina thiri ndene nkoro eku utina kwithirwa kura kunganira. Number 2 guchwa mwathani gukutuma ukethwa wina gikeno joy antu no tubakari na bomete sura barigari na ate anthiguru ekoenderea economy na ate tumirite ugoterera nije umeambia Mungu because our lives are not purity. Maisha yetu jatendictate wani economy maisha yetu jandictate wani ura mwathani akuga ti ura antu bauga iguru rietu na ndege keno kira kithero kiendene yetu antu be kwario katheka ukarigara na ndimbi bakuga we joke ro baraugire bakaugira utichoka ugakenera uga imbize mukeje ujonde mwathani wite no ntu mwathani no rujando aciaku na ndiku enjoy thairo endeneku antu bakariga wa imbi pure akara smile imbi lona akara kenere na ni wakurukaira ninginya ija mwina maiya nkoro we wewe ugete woretie aninge nona jara ukurukira baka kurigarira bakariga ninge nona aibu akurukaira aninge nona na bawe ura bakonyonchobi bationa imbi ewe tumara itontiona kumarira mware kwa kariu no ntubona mtu wina Jesu ndenewe ona Jesu kiriana bara bawe ationora na bakari ationora mantu jakari ntu nabaeze na kimurungu na ndi wega baguchwa Murungu na mono kambuge kiana babethi purity riro chwa Murungu mapema ambuge nutumainya ciari baku bakagia thiri na inya society ikethirwa at peace because rira utionoki we mwana munyi kana mwana mwithi mutiari rionde akarama kinkoro injarene umarire ona ndi akaria gichuraia aija karizomba kumbizira beta kunywa na irabune bamutana imindo eta kuye intobia itha mutiari akarankoro ne wa maki bakira inyoge irema nwinje intobi monya iwiad yes na ndio gwarira wono kama pema we mwana omwezi no chwa Murungu kwi kikeno kija ndene mutiari na community because rorote onoki anto bona uwe mtu otheri utionoki bokire inya kuthaura nguku ciao ciejera na ukwenu meano unya kuogeta kumendio kanywa nchobi na ndi bakaraba makini untubure na ndi ambuge purity kuenda Murungu na kumuchwa mapema we mwana omwithi na nkira ana babethi o mithaizi meyabe holiday be everywhere kwe baraba kuona kumatuka iravu ne ku number 1 thing but ambuge kintu kiragie kia maana na gietumi ikumatuka ndene wega bwa mwathani ou atekari gucokithiria nthao kinya antu kunyeriku ugwejara wojethero jeje marito kiri antu bangi mwathani ejaga gukamatira ti atuteja kuruka iri mbugire lakini mwathani akweja uthu bwajo na agakuonia meare atwathoma Biblia impendete kuthoma Bible monya kwi revelations chiejaga kinya antu bukwejete nkona no ija kumenya
purity utithina tukurukaira itina gicokio ndene rutete rwa mwathani ethero ikwajwa he sent his word to heal us atume rutete rwawe rutuoria nande mwathani niwe muorania wetu niwe answer cionthe ciiki mwathani atwithairwa tu ignorant kwa ignorant mono jara maingi ikwithirwa we ignorant na nkethirwa ngitagaira nkona kwina mtu tutegerete kiri mubango njokugukia ara turungamaga na zaburi imwe nara ukona lona agitwerethi ni retha imwe awomba kuthira kiona antu bakidiscussa ukona ja untu kwa kawaida but mantu jai Murungu ethera wakenda ja kunyiria kiune giaku no jora mpethera nkiugara kabere kairi ora wachwire Murungu wethine bwawe na owo weterete maybe wa mukuru kana mwekuru kendo chwa na nyantu bara baingi pati ono kinyuntu bonto bongi ini ontu ibagurirwe maybe na ndi ontu no gurirwe utombe kumara o mekaire so Murungu no kairagwa era tegete nkoro ku very well no quiero dandoro akwene mono enso no tuena maybe mukuru okuna kuinyeretie okona kota gondoro okona kota tatewe kana tamenwe be you onoka nyuntu po mwathani na muchwe mapema mwire agarure nkoro eku mapema kwina mawega ja kumumenya mapema nyuntu ukomba kurombera generation eku ukomba kurombera kiugia kukia mwana ukomba kurombera mukuru okumbereja you know ukethro gicemanagia na antu inya bakurega taba bakurega mwathani ukwera Murungu okwera ito mama teaza botetania wento murume ukethro ukora andike bandega inyuntu bakutha they are not right people for you na Murungu karagete nyuntu arenda okunaikira ora ikukuromba and so kwina mawega zarea na alafu gutege ntu kijaga gikinene na uthu no utekio no monka kwithira kwina preparation no monka withiro kiruga aja na kwiruga gwa na irio tombe ikubijokia bitete waru gebitete waru so no ku imagine no monka iro birugwe ketha we na nyungu ijere ka stew ka karugwe na okay nije kuruga mo ka stew ka busy are busy au the proper au ntakwari ro te do ngomio te kumboru au kedo gichoma wow nyongo no monkeru gitwero nde na uthonge nkima nde nontu mukuru nde mujukia nkima ene bisambo gekamu mujukia gitwero tegwana waruma nto ndire ugate bidonge na I love ugali by the way na yetu ke mwekuru inkima no mwanko take time kumithonga no mwanka ruje rutheruke no mwanko karugi kaira kamutu kai okay kathonga kana kitha uruga nkime kuneria you know how you do akamburumba no mwanka wikire no mwanka para be kaira nkima chumbe I don't know strong with you no mwanka wikire kom torore ja nkima chumbe atete na chumbe na nikaiwa sukari. Would your viewers ask those ones? They know. Okay. We will try that one. Okathonga. No mwanke. Netete. Still Murungu akona nkime etete. Kitwero gitete. Oro chamani Murungu hapana ujeiva wakuolewa LONA. Bado. Kwina kawana nyimba tigwita. Na tutabia tungi nkarimira. Na muthakoria. Nyawe kwetu maruru kwenda gwita. Kwetu maruru tunte kwenda jo kwaririo umete gutumira. Yes. You get? Yeah. Numete gutumirio kija imbiu kugana ndi imbiu kubera. Kwithia mathana jamu. Na ndi wigwe nkoro ekwe editwa. Enso no mwanka Murungu ite maruru ki muthakoria mbere. Amuruge amonie no na ketha atoku mantu jaro gacembania ajo ugeta force issues no jatebua botetania nyonto toku nima Murungu akweza abire biegenye nawe para bengi baritigano kadha antu para botigana kadha antu para bateukarani nyonto bwa mbere baritigana nyonto batiegeni bategenie itokwirwa kugwatithania butwika gintu kimwe ndimpuga ndere ngiko
Ndarenge koriuga is a no. And so we should have that patience to kogera mantu. Nyonto ndira wachwa Murungu mapema akurugira oku kana akaruga biashara eku akaruga ngugi yaku kada no rombere maybe biashara iwe kumbere umeambia na imenya ori romba tha nyonto ene no kwenda na ndi gutingizika ina ndi ukuromba na ndi kwenda mbeca so God natega ira nkoro auga ndoja ndoja nkoro kenda nkonenkera na ndi kiri generation age na kiri ya youth betu iba kuremwa kuromba uribera ketha igintu entertaining bea bari jana mbori ni ntonya live TikTok dairo kwarire manto ja Murungu maybe ni mtu mmoja ama wawili watakuwa na msikiza ende dhairia ukwethirwa ukiara ya mantu jategenie na Murungu my friend, you will get followers you will antu baka gutega kana ketha i live Facebook anambe na ndikenda tukinyau atoga force yojo to force that relationship which is what the koaki atoga force ke Murungu kana what do we do kenda pray twethira tukienda kuromba muno na gukariria ke Murungu ankwire piure gintu kimwe kirambize urombi kana prayer life ya mtu itherwa ijengekaga kana yakagwa na kuringana na uraugo interact na Murungu uteu piure mpumba kwenda kwithirwa okay antumire example ya mwana muthaka kana mwarira bakugambania uteu muthaka omba kwithwa akigamba ya mwari ende amuringaira thimu after mwaka kana mweri nteto iwa kwire itebunya ke ogwa chiabwa mtu akuringire mweri juthiri ogwa no kumakia nyonto kwe antu bakariu ibaringana era mwaka nario kwera murume gwontigera ndaigeru nyame na boyfriend bari agakuria na ati ontete mweri juthiri kana mwaka ontete kaigotete na imenya it's different nande the same ki wonokio na KINYA maromba na ndiambariria mantu ja maromba piure utumba kwithirwa menya ugwerera life ekuma maromba communication ithairwa irwaria rwaku na Murungu umwire akwire na ndi like nkugaga muthaka kenda relationship wewe grow na mwari uria bakaraba kionanaga bakonana na arua roja akamuringira thimu na ate orere na ate ukirite no kumeana ndi gukurukira kuria kwaraniria no kubuildira itawa trust no na ndi bwambiria gwitikania no mwire gintu na akambira na ndi buka free no kumea gukurukira kuria no kumenya mtu na no kumwera the same na maromba rira uga ukwenderea kwaria Murungu every day kinya throtiromba maromba bamoja batu twambiriria maromba ndeka ithano mwathani ukaginya biro kumwira lakini kuona urawenderea the spirit is yes nikukira urokwenderea kumwenda kuromba inya ndeka ithano uma ithano ugete 10 ukaromba ntuku imo kathoma ruteto meano kuthoma inya ruteto no kuenderea na irogo stick ngoririe anata bomba wekira kithomo mathuganio tutekaira mbere imwathani ugutethaia menya thai ukathoma kwikio thomaga thai ugititonyi nyore ogeria kurikana ndeke irimbi uthomera utigwate lakini mweri jo athira uketha ruteto ruri irukwiza nyoto no karaukitiri ruteto ruri irugutonya na ndetha semuro kuromba oromba nurombe rukiri ukaromba ndeka 10 20 daringi uchiethiria no kuromba 1 hour na kuromba na kupurity maisha ja kuromba utiumba kwa murombi utikuthoma ruteto mantu jau jateta na ndi ukarwa nambi you're putting me chama yes ugwere ugita gu confront nkoma ukiwenji wofe o mwera ukamera ugwa chindwa ukamera chindwa ni etagwa you belong to kusini kometiga waiga ruteto ni uno nturiretire kugeria Jesu ameuragia kwandiki no manya ni je ruteto egachokia ize mono akuria ujo kwandiki nago ameira ikwandiki monko kame overcome rira yeza mirimo na atio mira riro reterwa magerio we mwana umira shindwa etankoma umara weta ate tambe sisiu no monka ruteto rwa mwathani rwithiro rwinde neku no monka uge ketha uti kubelong you don't belong aja nyontu kwa kwithirwa maandiko ja jariuga
umewete Rwanda na nyawete Rwanda ugakinya ndewa ukethira mwankishonge in the mighty name of Jesus. So tebati kuga nande chindwa kometa go kirundu gikio chindero tene pepo mara gwako kiriana baba kuma me akwe proclamation purity riro kurombera mwana ore oriuga atia mwana ojo I chosen generation I royal priesthood according to the word of God. Yani ogwa gukura mwana ore okuna ruteto rwa Murungu gukimaromba na rira wenderea kuromba purity ukinya umeoni kwero ndaromba 10 minutes nkaremwa nyandre kansene ngaga imbibi babangi bakwarire nande kuma baromberi tinatati mani theta without bragging na queen yago kunene ambuge pure ndomba inya 2 hours or 3 hours na kona tie short nkare munya kuga jamo aurethira inya we marombene antu bakathire watigwo ugwe nyotonya gekirundu kurira naja ira basaikare muri naja ukagita ka ori no turukwigwa bagukira no menyora na gakwe. Do you know why? Zathira mtu athera kumite iremene na na withe kirimene kire uje pray. Oh no mtu endereaga ukethe orombere antu bathiririo rimwe pa nunto the level that you are in spirit is different. Yes. So kwena advantages ya kuchwa Murungu kore okenda rira byaringe twari maromba I think ina subi twarombere for 9 hours. Yes. Ukaromba ukaigwa uthire mwere jogeta uthire even you don't know otetiere awa no kwera wako igwa 9 hours mtu akinya Nairobi ai kabio ndonde au metameru athamba na mama athamba memero ekwethirere ore karo kiora nyote mami hello ino ore na tangwa jo mami memero yurite because no thire mtu akinyere athamba mama no kireta yotokone agura gintu na do you know it was tough. It was tough. Katulitana prayers in spirit. Yes. Na ntije kethe gitene riu wetha ukiromba ure wetha kichogotha agiuchogotha thethera we ure wetha tekiritie kuchogotha menya atwitikairia kwaria nteto chaitha atwitikairia kuthukiria bangi marietwa igwetikiria wethera witikiritie that spirit and so itwiritana kinya kwetherwa tu kiregaga nyonto rira wetherwa gichwa Murungu mapema numenya kurega aya baba kwaria nteto cha LONA I don't want to talk ugakira no geta in fact ukuma gikarone kiao is it but it is not easy ankwire puri nkwenda kuongeraga ntugukurukira kuromba ruteto na utheru nande ukiugo utheru kenda maromba jaku utonye in spirit ntize wethera orete in spirit wina ko te awe holy but ka utheru wina to defilement wina tunugithukite tumantu no aritie mantu jantu bi witoketha you are realm ingire wigitari lakini rira utheri access ekwithairwa direct na ndio ni mbugari mwatiri pure rira kenda maromba jao jokira na bambiria batikora na te pure aromba mathatha tukana imbi te atukuga batu atutheri mono batu te atu very nini but master tactic ya guchokera Murungu Biblia mbira Daudi ari moiya lakini no mea Biblia yuga atia he was a man after God's own heart. No kumeanda karande ndachiori imbieto mwathani augire he was a man after his own heart. No ari muntu ura wari nyuma na yani aendete mwathani aendete nkorone ikwethirwa rionde anda undi akosaira Murungu. Kinyakiri mea oni mbugare anathirie ku esawa conscious yeku kwena Murungu bwitaniritie uthitha yonto na ukamenya boyu we yandathithia na ukambiria kuwa nkorone ku aza kweno inya umaga let me just tell you they munyanchi ura ya ana tangu karange ja condemned nuntu kweno inya mbithanga rinde ntiraria nyamto endi kukarinde nantu na ndauma unkaigwa what are you doing there nonto te place ira mwathani abati kirundu mutheru na arairia tutigakuga ari othe baba uga Murungu no bariria na te barai no kuona owiga hisia zako acha tuseme si hisia Murungu ethera kwira we stop it
Na inya para betha bena prophecy yambairia in that way ukerigere ti Murungu atonya gutuni akwira purity akwira purity mwire ana bawe bakaribu wega. So kwena wewe kile message ugitwa Pastor Beula Elijah Mwangi alikuwa pamoja from Kingdoms of the Last Glory Churches Kenya. Ibwega sana nitupa kwithirwa uri pamoja kwena wewe unge ukwithirwa akembera mugeni na mugeni wetu mukethie adito Emmanuel mbuthikirite ndiaja ndukene kiendagia electronics. Ibwega sana Emmanuel nitupa kwithirwa thingata mubango jwa kugukia Gospel Friday. So kwa manto zaza jonde jara tutaritanwa menya kwena manto tutaritanwa twetonya wono kyo na uninda ugete okaina kaire ni ndagwita nyigwi manto ndachemenya rokiri wono kyo ndakira muno na ndiko gwanda shuno kiboko kingi wewe iyo kiboko sita isa kiboko ya 2019 sita wai maisha yangu sawa ndashonerwe and God was just telling me you are a seed. Now wetera nini imbi. So and I thank God I overcame that. So rera mtu onoki tatuga atusiethia atweholi no nyuntu antu bara benge buga onokio bwa ayang mtu mwethe ja mwakiondagara no stop aki discouraging us. Bone urongo ni nyuntu bakwethirwa rera mtu amekiri Yesu amemtoa akiri mwathani na kwire na nyari uka na etikiria mtu baba inge batetikiriti apo no mbeti kuthokia andikwa yukune yonene bweguru ende ketho tarunga mara mbere nyuntu bwa ibo bwera gwarunga bara bateonokie je ni kwa nyuntu nuromba mono na maybe nutumaire mono utarara wetete mbere kweli ujakiri kwa kweli ujakiri ujokoka ingrace wenyo itu ingrace tu ene kuromba gutumiria but no batiko kiuga ndita yukune emweya tengenda uga gintu kemusho tukithirikiria mubango je tushakubuke uni purity ambuge antu babethi bono kana bakarungama na iveri raisi kurungama na njire kurungama kenda wona mawega za mwathani kurega kwe mantu za murega purity tikira kitu kerwa ni antu ambiria gwitikairia kwezoregaga na jaro kumeja tukiria Murungu okuna jate gutethio turo bwaku kukarega najo we mwana omwithe kendo urungama meare muituruma wana tukerwa za maingi oraga chiethetie tukona naroga kinya mono ana bari turuma winyindaka ukauga uni minyo boundary ndai kana ntumbono kina ntubona ukerwa karau etero ukona muraike nama lakini ntubo ugo relationship kuna Murungu kuna ara wize nyo wetite purity na wize Murungu me yako ere mo purity onikira kauga yani Murungu nkomirio mukosera izare anvitherity me yako ndo anakuruwira rimo karokoria no mukosere na ndio ni mwana omwithi urore ara ome ankwenda omwira it is easy kurungamira Murungu no mutumikira kwina mawega za manene gikeno there nkorone kukumwetera inya patience imote achiza kawaida kwe baba enjie tubagurirwe tene bangi bona ngugi njega bangi bakarona ende te ujonde twetaira mwathani atwa kira gitubatere ontu twize na ezanaga na au ange kambuge mwathani abodharime na orote ono kitu itu make this decision to end times na te timu chedo ima make decision guchokera Murungu no murungamire na ukona mawega kiwe mia nkaugiboga sana lona ntubogu karande gikarone keke kira tugirea tutare one of the Fridays kana Fridays I mean ntukwe mono ke kiumia ya guchokaire mwathani nkatho te lazima tushokaye nkatho sandi Kada oromba sande akeki kuna shida ama Biblia yako umekite nara bura ate sande uko ambete neonekane but you don't know the word of God nobody kwambiria na ndigo chiritana kaora and then you will be a graduate inkugibwaga sana mutegerwa Weru TV nyonto bakwithirwa kigwatana aba utukiri mubango jwa kukia mwathani akutharime kuthithia mantu jamanene during the weekend na forever and ever more tukona na riu ringi bitwa purity muta